malam gua bailar male yen kan mare ke yem mare ri kristo lari ya male lo de tet ko chiban ke jen gua me ko ba bulan ba bulat ala lesson dung Thursday malangana lat shang diej ka Sabbath school so kan kono wara bok ana ba kon mo ka palm tot ko bu ko beri het ka bu ga jabo wara idan ana chana pa wara jabo kan yeshu ko to lari jetta loj ko din ko she ka ne ker ke jen tiang put ka ne ker wadin basic ni te biro jamo linto kalany linken ka tiang linken ka rumbong linken ka war wadin o bata kel ka wadin bi kay jaga ja bir wayne ku bi wore dien ko wayne ku shikeriyet korodien bat keriyet te ka tik te gradien wadin langaji ko uh, jomo ci kam ne mashali media ke internet wadin ruwayne ku bi ko shop kwana tenanan dong changaram dong ida shop lwa kot kiram chitia ka lwa kot kwadin bi kana shop ka jare de shilaro bi ruwayne ku bi kala du mon kandia uh, ka gwa mo ni dia lo ruwayne ku ling to bi shoban wadin ngai ne shoban de jatia ke ji kwadin ko lo ko bi ko loje ka ne ra jaga ja ne ready period ko ke ji dia churu gat ki ngwara amen jagwa lare ya male ke nyo lar male bana ora ruwayne ko le ruwayne kot ji ko da kam kon tiane ne me ni kon woni ne jogo me ta kon ngode ta kon ka bok jon hello ta kon kala sana bakalien la sana bak ala ngije bakalien che tande che gori nen mi rong ke kwi yishu nen mrong ke kwi yishu iyo ke tong nuara che tong nuara ka tugling lini ta gori more testimony about Jesus so but Thursday waka Thursday che gori the witness of the crowd taban ngai kone ino John ke raja long ko be nyona o Jesus nga ka jan let kono mo re ruani jan gwame ko kop mi cha nga jo nga ke Jesus cha nga jan bina mo ka nga do so kwendan kwen koni ni John chapter 7 ke choko bro jan bana kwentino ba gwato ba kwentini yo long shen kwen lo so raja ke ki Jesus me che ban ka che ban gwato ja kwana then bana kora ide sometimes tung nora la word la karodian da now but mishiran ke gwich la ka ngaje ba so take a gwato ba kwan ba bas chapter 7 ba jandang jogu da baro kana ba jandang jogu da badak ba je kwen so kia lar so wanene kai shang tima min jak shang indeed me te yeshu shunga shiraj ka jow midi wei mite keram min nakrawe ajabba ko ka ajabba ka a jemmat karam min ngada shada min shiraj kod LRE bi piu teka loin ray ramama jawo ka shang bala la wo chine iru wan shi rodian do chama chata ngon me the witness of the crowd so ne iru wan shi rodian do waken jawo Jesus ka rin dit ke jarai ke jom di ya large wonne ramngada shara karamu mat ka piu ka shira obele nyokonak ka jani piti chamat ka jani
jana be cheke piu teka tilon reira mo piteka tilon reido so ndung pini chere mchana jake chek samiria me chigro kan chek samaria me che jugo jin mi shi mo piu shira ujibu nyogo nak pichu shi samiria jo kade mo piu kwar ko shenda le banda jo yise chenyo let kraro me jala nei ti chiro den do gwaka china shi ga but kan ji lo akot ala al diet lo akot chicken Jesus chicken no chang le Jesus to go la to go to lo ne ni dial chicken Jesus chicken no enemy Jesus la kana goro bi ga Jesus kape so why ro ji tina shi na ga o ki tan de la do ne ruwani shi to kan kana male cha cha ju kumba cha ga jak ko da kana mun kap and then me cha ga mun ce kan kwar lo akot cha ga jogo ne chago jo ne chicken Jesus chicken ka and then kan jilo ko te kana mani yen bo ngad yero ajmo shi kan ne ta jak chicken ka jo kan ne ram shi mo ka ajmo kan ne mane chicken jo mani yen mo shi ngat alo kan shere man milat ka duor la wu mi teri jog de shi e goro bo goide ne dia te ling roj chicken ngat but kan jilo ko don ku roj le ban ke kie ku ruwai ni gog ni ku kana la ngach ka ngai kena masaya ba banane ga kana shi kana no so gor gono biga na atwal no biga na jego ne shi jan masaya na me kada wa men mele da mashi ganyin go so are ibunu na mo bo tene ke dim staten ne ke dim zani ko na ngaji ne me ce o ke Jesus ka war me ce o te wona ne kwara mo bala da ko wa shan amin yo de wona ne en Nicodemus roki ci roki je ne Jesus ke ta mishi loy da ta ke shi ye ko ta ware da ko ce ka ce ji Pharisees ba ce ka ce ke jo yanda yaran kap kan yenna malada kan yenna ling ke jo kan mutkun ci kana lar wona de ran kap kan man lada kan ling ke kan ngaji woram mo malada mo mi jiye ke mu go ko ne to ko mut kam ba ka raja ko na ngaki wo jira mishi duwar ke jira mishi duwar daga te ci jo yen ran ya kap kan yen ngaji wo malada mo amugwa ke shi mugwa me ci gana gwi taban ci kana ngaji wo ne dimis ba te ke Jesus kel ko akan itin linka kan itin ndong malad Jesus anta man bana rodan tiech kar wan la kon galari bible to ke tiji tuok ti cha gor ke pida kon ito wana mendo ngode wo ju won mon tama ta Pharisees tikatin ti jilo ko tikatin tane idi jinga do tikatin ti jagi se tikatin te tila kon gala tila lat ko mo kiye samta milat ko ko do cha chi bare ido alo la wu mi tereje shere mi kiye ngada malat ko ka bible je la ro ne dorin cha ba palaka a dor mi ko ni ye ko to do mi ci ye ko mi ci gangrare do ko ye ko de jale jaga ja repento ke bu ko ban kut ko do mi ci ye ko ci gagrar tele mi de lo ngale ni ko ye ko de jala ti du jala jari do so kan ji Pharisees tini shiga ne ito ne ite ngati si kana go jala ne ite jak alo shirga ne ite cha lam shirin buga ne ite le mi kana
ko gu ken rodien ke ji bok ki ka ne den ta ga ngot ke ngot kan gana goro bi ke Jesus bi kana ngat ka kan gana goro bi kana itlada te ku witness ke ku testimony ke ku nani Jesus ku lat kan gana goro bi gan ngat but ti gwini wona ne itono bo cer gana iti cha kas cer gana iti jak ci gana yego so angu bala kan kala sana me wala la sana right ke witnessing mo kon walk word and read into a witness ki nan ne to ni ci ke Jesus ci kana ne ci Jesus ci right ke ngan ko ne jin nan dan bangu ki witnessing dan malemu kala wo lolu no witness lolu no tem ci alat mi ci tuok mi ci nen mi ci na go lok ki wona ga court la witness ni la ka chol ke witness is no ke ne ti ci men ci tuok ci nen ke ci ngat ala wo kana wolat ke details so neme ci tuok ke ci tena ka ne la chol witness so ko no wala ko nen ke Jesus don't kon Jesus kan kon meet physically but Jesus ci kon meet re yeka ke ci kon meet re rwani ke ci kon jegeje ci kon jegeje re rieni ke ci kon jegeje re yeka re lo ni kon ke re shianga en ran mi jël ke Jesus kel take experience ke Jesus te mi ci Jesus la kije mu go am ndoko ko ran ci ja guru ba ñene te ci miet ni me ci ga miet me ci jien du ko lu njok su gana rogor me ci ga ben ci kana jego ci jien shu ko ci Jesus ci wo ku year and then you gonna go shu go wo ku year gur kana go mun ko tem go am ci kana nen dan gur kana mi da ya mi da Jesus ke dan gur kana bu gar wani te Jesus kalat kan giling ko ci ga Jesus te mi ci kana na ko so kono wala mu gur kon Jesus ko te mi ci lat ko kore ita ga da te ga mi ci lat ko kon te America le ci lat ki ji te tu ce jaga gwa te ji jaga ja ce dong ci te jwe ce pon di ce jaga bum dong ci te ka situation mi bej long re ring ni ce ji jaga bum re ring ni dong tele ji lat ci pal ko ci Jesus mo lat ala wo ci cha clear te ka clear ci te ka nen mi joj en wo Jesus lede reido ki lede re shi ngado mi ci ku te ka nen mi joj shi nen Jesus a ce let ki ji ce ji hel ke ce ji lok mo ka lat ke ce ji yalla ka ce doru ce yalla ka mu belela lo do bi jine witnesses bi jine nan bo ra ke ne do ken be lat ke Jesus jang lel na ba de ni ti bi taw sheme cha bon me ke ja Jesus ja ga taw a kwar ji lo ko ci kana lok kana ngat en melad lad jag Jesus ke ne te gur Jesus kana ngat ci ga laro don ne ti cha lam ki ne ti cha kas ci kana go jo chere mitel mi ngaken but wo bo ne bata ga time ba go jo chere mitel mi ngaji ni ra ta mi wala la do roi ko la go ke chere mi roi nyen bang no but te mi ci convince la jin te mi ci chobreido mi gul ja nyuri ki broj bi laro Jesus the dwarf Jesus a tick Jesus a boy no bana war ko ci ne reido lo do a jin witnesses ka tin ci lat ki ji ashan kide go ay wo shang lat kon bible ne bu kon bana wala shamala de Sabbath school bata ka ta mi brand broj ke witnesses ci ko da lat ki ji testimony mi ci witness ka ko ala nene ci nen biye bala na ba biye la ro ko changalel na ka changalel ka changalok non go ko ngat ko na ci ko de shili ko de tek akod mlet every day ra shi nga dan ko mraj ko kon ko minen kon lodo ko ba nga jene ko kenti kuje ko to kutu ko kenti ndi shili uti shirwaj but ko dana me ko mlet re dan alo ko kon nenge
ti ban men chan nen ban jo lat ne do yan so jen te ke Thursday a crowd de Jesus te roi nyam dien ti ken nen o tel ram shi roi ko roi mo riedi ji ken gelen ken gamelin ko roi ke ken kana lo do chike enen ke chike testimony dien ti kana lat na ki ku je mo ka roi lat kene bna ngat ka roi dien lat kana the same thing man kon bo roi bu kon lat bu kon la na bna ngat ka roi dan ke testimony banu tup ko chan chiang Jesus chan a witness ke chan experience are chiang dan kere takada silo de jetet ko roi ti de nywa ka yakel angan ram kel mi tikko ja witness re takada ka ja go de changach ka ji shom de changach ashan kide nyin hun mondial tini tel mi chum cha roi kot ko tel mi go cha roi kot na ga je o jinda mar ke jin ni mar ku mata roi kot ka roi kot te re rieni ga ka bible mo ra ko bok nyoro kwene ka bu goy kot pe jak ani ci loy de tet ke jan jelle sana kier wayne ti chan nywakti ko ro ko bu kana podye ba pal ga pal tot te bana shugak kwara jawo gon ye shukur so lara jita la ke rwain ti ne gwadin ti bura to te nga je ga rwain ko ti bokaji wadin langji ko bu ko pot jinne ne ti bigeling ta gwadin ko chang bakarar abel to da wadin ngaji wona ne latke reida wadin latke nga je rwain ko ko tok tele diw mutatin wadin langji ko ne bu ko pot jinne ne ti bigeling ta gwadin ka bloken tap ko jin tie blonya mala loy na tap bune shureido kondial ka bune goido ne bangaj ka bune rogo ka shang yang chengwa ten chwekene kala kene ka tikya goro ko bata ka yaken ka bayobot wadin dakne kel ka jan gwada me kishodo gat yongora amen gwa hane biarot kamal bishir kot mala nya mandun nya punche che yene ke jan pa ba me ba ma mer ta ban ba kwan ka jon chu ko waro ta de to ko taro kan ma wa kam nyal bi mon bene diaal no rɔɔdä jan chu ko ban tit kare jo ba kan mal kwara no ko bete kel ko kon diaal ko ba kon bo re jalo go